Siyahlangana njalo ngalikuseni bantu bakaNkulunkulu lonke lisendaweni ezitshiyeneyo, abanye basemakhaya, abanye basezimoteni, abanye basemsebenzini. Siyalibingelela, silifisela usuku oluhle. Silamukela njalo kusona isifundo sethu lapho esikhangela khona isifundo sechumi lambi, isifundo sechumi lambili, lesson 12, lapho esikhangela khona ilizwi likaNkulunkulu njengemihleni. Ngilabo abafundisi ababili esingena kusona isifundo, umfundisi uLulama Tshuma, ngibe lo mfundisi uLungile Sitsha, abazasithungamela abasikhokhele kusona isifundo. Ngiyalamukela abafundisi nxa singena kusona isifundo. Nxa siza kungena esifundweni, umfundisi uSitsha uzasikhulekela, akhulekele izinhlungu lezinhlupho esidlula kizo silokho singaphansi kohlupho lolu lwe-COVID-19, icorona nale umkhuhlane osusihluphile kakhulu. Abanye imisebenzi ilahlekile, abanye ukudla asilakho ezindlini, ikanti abanye siyagula njalo siyagulelwa kunenge sidlula phakathi kwakho. Mfundisi Sitsha, cela ukuthi usikhulekele unikele abantwana bakaNkulunkulu abadlula phakathi kwezinhlungu lezinhlupho, uNkulunkulu angenele ezimpilweni zabo, adala umehluko empilweni zabo. Sikhulekele mfundisi. Asikhulekeni. Baba wethu sezulwini, siyabonga ekuseni umsalo uthando lwakho, siyabonga ngesipho sempilo, siyabonga ukuvikelwa kusona lesi sikhathi esinje lapho nalomkhuhlane we-COVID-19 ubhahile umhlaba wonke. Siyabonga ukubona isandla sakho silokhu sisithungamela ngendlela eqakathekileyo. Sinanzelela njalo ukuthi kulezi imuli ezihlaseleyo yona lo mkhuhlane, abanye sebelahlekelwe imisebenzi, abanye balahlekelwa impilo, abanye njalo ngabagulayo ngalesi sikhathi. Siyacela sengathi wena onguNkulunkulu lamandla owenelisa njalo ukukhuza wona lo mkhuhlane, sengathi ungawukhuza ngegama likaJesu. Usiphe ukuthula ezimulini, usiphe impilakahle, sibuse kusona lesi sifundo esingena phakathi kwaso, siphe ukuqedisisa sonke lapho esikhona. NgoJesu siyakhuleka, amen. Siyabonga mfundisi, siyabonga abafundisi. Singena esifundweni sethu sakuyona le iviki, lawe mlaleli lapho khona ungaxhumana lathi sesingena esifundweni sethu lapho esikhangela khona izahluko ezilukhuni, izahluko ezinzima elizwini likaNkulunkulu. Sizawukhangela futhi ezinye izinto esingathi izizathu ezingabe zibukeka zilokuphikisana elizwini likaNkulunkulu, kumbe izinto ezenza ukubana kwesinye isikhathi kube lezahluko ezikhanya zingathi ziyaphikisana. Njalo futhi bafundisi okunye sizakhangela ukubana singabhekana njani lobuzima kanye lobuqotho nxa sikhangela ilizwi likaNkulunkulu. Siphinde futhi sikhangele ukubana singabhekana njani lobunzima esingabuthola nxa sifunda ilizwi likaNkulunkulu ngokuzithoba la ngokuzehlisa. Siphinde futhi njalo nxa sikhangela isifundo sonesi sikhangele ukuphikelela kanye lokubekezela nxa sifunda ilizwi likaNkulunkulu, lendlela okumele sifunde ngayo ilizwi likaNkulunkulu ngomthandazo. Mfundisi Tshuma, nxa singena esifundweni sonesi sanamuhla, zikhona yini izahluko ezinzima elizwini likaNkulunkulu? Kuyini okumele sikwenze nxa singena elizwini likaNkulunkulu? Ingxenye umfundisi Sitsha uzafisa ukuthi sibale indinyana yokwaziwa ngekhanda ubusuphendula mfundisi Tshuma. Sizacela mfundisi lisibalele indinyana yokwaziwa ngekhanda uPETRO ngwesibili, sikhangela isahluko sesithathu, indinyana yechumi lanhlanu kanye la chumi lasithupha. Ifunda kanje lapha verse 15, 2 Peter chapter 3. Bese lisithi ukubekezela kwenkosi yethu kulusindiso, njengalokhu lomzalwane wethu othandekayo uPawuli walibhalela ngokwenhlakanipho ayiphiwa yena, njengoba kunjalo lencwadini zakhe zonke, ekhuluma kuzo ngalezi zinto okukuzo kukho izinto ezithile ezilukhuni ukuzwisiseka, ukuthi abangaziyo labangaqinanga bazihlanekele, la njengakweminye imibhalo kube kokwabo ukubhujiswa. Siyabonga mfundisi. Mfundisi Tshuma, nangu uPETRO lapha uyabhala uyathi ukubana
ezinye incwadi zika Paul kulezinto ezilukhuni ezinzima abangaqinanga kumbe labo abangafundile izwi likaNkulunkulu ngokujulileyo abangazihlanekela. Zikhona yini izahluko ezinzima elizwi likaNkulunkulu mfundisi? Izahluko zinengi ezikhanya ngani zenzima elizwini likaNkulunkulu. But uthani ngiqale ngoPaul. Yeah. Lapho iverse yethu ikhuluma ukuthi zinengi izinto ezingani zinzima ezingazwisiseki lula embhalweni kaPaul. Labo abanga qinanga abazihlanekelayo. Nxa kukhulunywa ngoPaul ngikhumbula imfundiso yakhe mayelana lokulungisiswa ngokukholwa ngendlela aloba ngayo ebhukwini labaseRoma, ngendlela aloba ngayo ebhukwini labaseGalatiya, ukuthi nxa ulalele kuyabe kungani uPaul uthi yena nxa sesikholiwe kuJesu sesikhetha uJesu njengomsindisi, umthetho kawuselandawo ezimpilweni zethu. Abaningi sibili nxa especially amaKristu babone ngazathi uPaul uthi yena hayi umthetho awulandawo ekusindisweni. Kuba sengazathi uphikisana loJacob loJames. uJames naye ekhuluma ukuthi kumele ukuthi osekholiwe agcini imithetho kaNkulunkulu. So uPaul abanye abamzwisisi ke khonapho kokomthetho indawo yomthetho bese kusithi kulamanye futhi ama passages eBhayibhelini angani anzima ukuwazwisisa. Nxa ngikhuluma kanje ngikhumbula amazwi akhulunywa nguJesu nxa ekhuluma lesela lelana esiphambanweni, nxa esithi yena ngiqinisile ngithi kuwe namhlanje ngizabe ngilawe eparadise. Yona leyani ipassage izwakala ngazathi uJesu uza kuba lesela lelana ezulwini ngosuku lona loliyana bekhuluma. Ngiyabonga mfundisi Tshuma. Mfundisi Sitsha, nxa sikhangele imbhalo leyi siyananzela ukuthi imbhalo ilungiselela ukuthi idonsele abantu osindisweni, kodwa nxa abantu bangayihlanekela bayiguqule bayiphendulele icina idonsela abantu ekubhujisweni. Uthini ngalezi zahluko ezingathi zilukhuni ezitholakala elizwini likaNkulunkulu? Mfundisi, njengoba besilokhu sikhuluma amaviki adlulileyo ukuthi kubalekile ukuthi nxa umuntu ezafunda iBhayibhili lokho singathi i-attitude yakhe, indlela akhangela ngayo izinto ibe yiliyana ezamncedisa. Kunjalo ke lanxa sikhangela wonke umuntu nje okwafunda iBhayibhili sizavumelana ukuthi kulesahluko kumbe umuca thize ongawuzwisisiyo kumbe odinga ingcazelo funa ejulileyo kulalokho okuzwisisayo. So ke linjalo ke iBhayibhili nxa sikhangela isifundo sanamhlanje sinanzela ke ukuthi lanxa kulezinye izahluko eBhayibhelini ezingani kazizwisiseki, eziningi zakhona ziyezwisiseka lula nje. Futhi nxa sikhuluma nge-attitude sithi thina kumele ukuthi umuntu abe lengqondo efundisekayo evumayo ukuthi lokhu kangikuzwisisi. Kube kanti ke okwenza ukudala uhlupho olukhulu ekufundeni iBhayibhili, okwenza abantu kube lencazelo eziningi ezitshiyeneyo ukuthi umuntu yabe lento ayicabangayo yena angafuni ukuguquka kiyo, engafuni ukuguquka enjalo abesechasisa ke iBhayibhili ngendlela yena azwisisa ngayo. So isifundo saliviki sijonge ukuthi sisincedise ukuthi nxa sifunda iBhayibhili yebo kungaba kulezahluko ezithize kodwa ezingane zinzima, kodwa sizikhangela njani, sincedise kanjani kizo, sawukhangela ke konke nalokho. Ngiyabonga mfundisi. uPaul nxa elobela uTimothi, nxa elobela umfundisi omutsha uTimothi, nxa sikhangela incwadi kaTimothi wesibili isahluko sesibili, indinyana siqalisela indinyana ye10 sisiya kundinyana ye15, uPaul lapha uyaxwayisa umfundisi omutsha lo uTimothi kubana kakhuthale njalo abambe ilizwi likaNkulunkulu ngendlela eqotho. Ngezindlela uthi kakhuthale alibambe ngendlela eqondileyo. Kule ndaba bani eziqhakathekileyo ezizakithi esingazithola
kuzixwayiso lezi Umfundisi Tshuma, Umfundisi Sitsha ezivela kuPawuli ezipha umfundisi omutsha uTimothi ngokubamba ilizwi likaNkulunkulu ngokukhuthala njalo ngokunanzelela okukhulu? Ungakhangela amabhayibhili achiyana kancinyane ngathi ama-translation nxa kukhulunywa ngeverse le uthena accurately handling the word of truth. Amanye athona rightly handling the word of truth. Elizwi leqiniso Uyamxwayisa ukuthi kananzelele indlela achasisa ngayo ibhayibhili. Kumele azame ngazo zonke indlela ukuchasisa ibhayibhili njengoba linjalo. Ngoba kuba khona ezinye izinto ezenza ukuthi ibhayibhili lisingalichasisi ngendlela okufanele ichasiswe ngayo. Imvelo yesono. Silemvelo yesono engathandiyo ukuthi yamukele lokho ibhayibhili elikutshoyo. So nxa into ngingayamukele ebhayibhilini ngizafuna ukuyichasisa ngendlela ehambelana lami. Okay. Sitsha uthini kulokho umfundisi uTshuma kutshoyo? Okunye nginanzela lapho ugcwalisa lokho okukhulunywa ngumfundisi uTshuma. Ngizathinta funa izinto ezintathu. Nxa sikhangela imibhalo esingathi thina kayizwisiseki eBhayibhelini ngoba abantu abangathi kayizwisiseki eBhayibhelini kumbe kungani ilokwehlukana thize lokwesingathi ngama contradictions angithi. Okokuqala nginanzela ukuthi imibhalo yonke eseBhayibhelini kumbe eminye ethize eBhayibhelini ingabe izwisiseka kodwa kunzima kuyamukela ngokuqala lokho. Indlela ukuthi thina sicabanga ukuthi inzima kanti kuyazwisiseka kodwa ukunzima ukuthi ingqondo zethu ziyamukele. Ngizanika umzekeliso kaJohn chapter 6 laphana verse 54 zakhumbula uJesu ekhuluma nabafundi bakhe esithi yena lo odla inyama yami anathe igazi lami. Ku verse 60 abafundi basebesithi bona lokhu is a hard saying, lokhu kunzima, inkulumo enzima leyo. Ngezinye indlela inkulumo kaJesu yayicacile kodwa kibo ukuyamukela kwakunzima ngoba babengani kabayizwisisi ukuthi thini. So kulezahluko eBhayibhelini ezinjalo eziyabe zibalekile kodwa abantu behlile ukuzamukela. Okwesibili ilokho esingathi thina okhanya sengathi kulokuphikisana thize ongani kule conflict kodwa yona inkona kunga conflict kungaphikisani. Kulabantu ke abacaphuna ezahluko ezithize eBhayibhelini bathi hayi laphana uPaul kavumelani loLuka kavumelani loMatthew and so forth. Ngizanika umzekeliso lapha. Nxa singaya kumsebenzi yabapostoli ngo1 verse 18 sithola from verse 16 uPaul elandisa ngendaba yokufa ukaJudas Iscariot angithi. Kodwa ungaya ngale kuMatewu chapter 27 verse 5 ngapha uPaul uthena yena uJudas nxa eloba ngaye uthena yena wathenga insimu ngemali yobubi angithi. Wasesiwa ngobuso ekufeni kwakhe wadubuka amathumba angithi kwaba yikufa kwakhe. Then ke ngale kuMathewu sithola ukuthi uJudas Iscariot kuthiwa wahamba wazibophela. So kungani kulokuphikisana laphana. So sokudinga ukuthi umuntu acubungule kuhle iBhayibhili ukuthi kambe kuyaphikisana yini lokho and so forth. Then okwesithathu okwenza abantu bacabanga ukuthi iBhayibhili linzima lizwisiseke amanye amavesi yikhona lokho esingathi thina icontext esihlala sikhuluma ngakho ingqikithi yombhalo ukuthi nxa umuntu angadobha ivesi ayidobhe ingekho kulokhu umlobi ayikujongileyo igcina ingasazwiseki kumbe isiluza imeaning yayo. Siyabonga. Njengesakhiwo umfundisi Tshuma kusakhiwo nxa kwakhiwe indlu isitina sinye ngasinye sihleze endaweni yaso. Isitina sinye ngasinye sile ndawo yaso. Nxa singahlalanga endaweni yaso indlu ayimi kuhle ayikhanyi ayibukeki ingeza ke futhi njani iqine. Kuthi ukuthi indinyana yinye ngayinye elizwini likaNkulunkulu kumele ihlale endaweni yayo njalo ichasiswe izisiswe kumbe izwisisise ngendlela khonokho ilizwi likaNkulunkulu elikutshoyo. Ubufuna ukukhuluma mfundisi? Nginanzelela isibonelo sinikileyo esika Judas ukuthi ngale kuMathewu
uyazibophela ngale kumsebenzi kuthiwa uyawa ngesisu adubuke engulandayo lapha ukuthi nxa lapho kukhanya ngani iBhayibhili liyaziphikisa khona ungakulandelela kuhle uyafunda izinto eziningi uNkulunkulu lesizathu sokuthi afake avumele ama passages ona la khanya ngananzima ukuthi abe khona eBhayibhilini okudinga ukuthi umuntu ofunda iBhayibhili alifundise sazinika isikhathi lokubekezela ukuthi azwisise ukuthi kathi nxa kusiba le lobunzima obunje so ubangwa kuyini nxa ulandelela ufunda iBhayibhili ngalobo lawo ama passages anzima kukhona ozakuthola kukhona ozakuzuza ngicabanga ukuthi mina nxa omunye ngani uthi yena uyazibophela omunye athi yena owangesisu yabona umuntu ozibopheleyo uyabelenga esihlahleni umuntu lowana is likely ukuthi engawa phansi achaye ngesisu so kuyakhanya ukuthi omunye umlobi uthathe enye phase yendlela afa ngayo omunye uthatha siyabonga mfundisi ukwethembeka nxa sikhangela indaba yokwethembeka angithi lokunanzelela kuhle kuthatha ndawo bani ekufundeni ilizwi likaNkulunkulu sitsha ukwethembeka nxa sikhangele ilizwi likaNkulunkulu ekuzwiseni ilizwi likaNkulunkulu kuqakatheke okunganani nxa senihlangana lezahluko ezingathi zilukhuni ezingathi azizwakali ngezinye indlela nxa sikhuluma ngokwethembeka lapha mfundisi abanye abantu bangawuzwisisa ngenye indlela engayisiyo evezwa isifundo asikhulumi ngokwethembeka emtshadweni lapho kumbe ngokwethumi leminikelo hayi sikhuluma lapha ngokwethembeka ekuchasiseni umbhalo ukuthi umbhalo kumele ukuthi ungawukhonyeli umqala okwesibili ungawuchasisi ngendlela engayisiyo la nxa ungani wena ngawuzwisisa hayi uvumele ulalele umbhalo kanti kuthiwa lapha ukuthembeka njalo lokunanzelela ukuchasa ngokunanzelela ukuthi kulamanye amavesi lapho ukuthi nxa ingachasiswanga kuhle ngokwethembeka injongo yomlobi ayivele ekujongile iyalahleka izanika imizekeliso lapha kule vesi eyathintwa ngumfundisi uTshuma uLuke chapter 23 verse 43 ekhuluma ngokufa kukaJesu esiphambanweni lesela leliyana liyakhumbula uJesu uthi nxa ekhuluma lesela leliyana uthi yena ngiqinisile ngithi kuwe namhlanje izakuba lawe eparadise abanye abantu ke ngokwehlule kwethembeka embhalweni lokuzwisisa sebayitwist ivesi leyana bayichasisa ezimfeni ukuthi umuntu nxa esifa automatically ahlaye ngapi ahlaye ezulwini kube kanti ke laphana ama translators aphambanisa ekufakeni amakhoma osingathi ipunctuation ngesilungu ikhoma ungayithatha uyifake ngale kukanamuhla kutsho kuba lomunye umutsho ungayifaka ngapha kukanamuhla njengokuthi athena ngiqinisile ngithi kuwe namhlanje khoma ngizakuba lawe eparadise isilomunye umutsho kodwa ngathi ngiqinisile ngithi kuwe khoma ngizakuba lawe eparadise namhlanje sokulomunye umutsho so injalo then enye verse lapha esingayipha njengomzekeliso nguMatewu chapter 16 verse 18 lapha lapho uJesu ekhuluma loPETRO esithene yena wena unguPETRO kuleli dwala ngizakwakha ini ibandla lami ngezinye indlela uJesu wayengathi ukuthi uPETRO nguyidwala hayi wayezitsho yena ukuthi yena ulidwala omele kwakhelwe khona kodwa abantu sebekuphendulile baze bafaka lemfanekiso yabo Petro emabandleni abo sengathi uPetro nguyidwala lebandla so kudingakala kwethembeka indlela esichasisa ngayo umbhalo sizwisise futhi ukuthi ukukhulunywa ngani exactly yabo mfundisi Tshuma kwesinye isikhathi lapho siyabe kumbe ingxenye abantu benza izifundo zeBhayibhili ingxenye uhlangane lombuzo umuntu abuze umbuzo othile ubusuthola ukuthi awula mpendulo ecacileyo eqondileyo
ngomuca kumbe ngesahluko esithile esibuzwe elizwini kaNkulunkulu kulungile kuhle yini ukuthi ngiphendule umuntu ngimuphe loba yipi impendulo efike engqondweni yami kumbe lokho engikucabangayo ngingazange ngizwisisise ukuthi ilizwi likaNkulunkulu kade vele lithini ikakhulu nxa kuqondana la khona kokubuziweyo okujwayelekileyo ukuthi nxa kungabuzwa umbuzo kumbe sithi sifunda ibhayibhili bese sihlangana le verse enganenzima kungani kuyangiyangisa ukuthi ngivuma ukuthi angilampendulo imvelo yomuntu ukuthi aniki ukuzwisisa ukuthi yena wazi konke uyabe bone ngazathi khona khana kuyamnika so umphisisinto ukuthi lolo hasi kodwa ukuvuma ukuthi hayi lapha mina bengingela mpendulo sibili esuthisekayo ngalokho kanti la information egcweleyo ngalokho uyabe bone ngazathi isign ye weakness ukuthi hayi ngabe sembonakala ngani ngiyehluleka kodwa mina into engiyibona iqhakathekile yikuthi umuntu abe qotho abe honest kakhulu ukuthi hayi mina lapha angila lwazi ngalokho ukuthi ngichasise ngendlela iverse nale kumbe kwesinye isikhathi omunye engachacha ngemva kwamabala anzima alukhuni eschatology abanye abangasoze bazwisise predestination and so on ungachacha wembathisa impendulo yakho engagcwalanga uyembathise ngamabala alukhuni ubususaluhlonishwa kodwa abantu oyabustada la iBhayibhili uyabangabancedanga kakhulu kumbe lokuphangisa uthi hurry into a conclusion uthi hayi lokhu yilokho wena usazi ukuthi hayi ayisikho ikungathembeki kuNkulunkulu yabongazange ilizwi likaNkulunkulu uliphathe ngokuthembeka okunye ngengeze khonapho kumfundisi uTshuma uzananzela ukuthi abantu bayakwesaba ukuthi kuthiwe akazi kube kanti ke njengabantu omele sikuzwisise ukuthi asingeke sazi yonke into yezinye indlela okwenza siqhubeke sifunda ngitsho lasezikolweni ukuthi silokhu sidinga ukwazi le Bible linjalo asingeke sibe lazi lonke kulabanye abafundisi abathi bona nxa echasisa iBhayibhili kafuni ukuthi kukhanye kungathi kulento angayaziyo yikho egcina senika impendulo ezingayisizo esihambelana lokho kubhalwe eBhayibhelini ngenxa yokuthi ufuna ukuthi abe ngumuntu wazi yonke into so ke lapho kubaleka ngesifundo sale nxa sikhuluma ukuthi umuntu kathembeke abe honest ngeBhayibhili ukuthi nxa ungazi othi hayi lokhu lami ngisakufunda angikwazi nxa uzanika ingcazelo engaphumiyo kulokho ujongweni iBhayibhili so kuthi ukuthini ngesimilo sami kuthi ukuthini ngesimilo sakho nxa ungumuntu lwana oyagijima ukuphendula ungalaqiniso ngezinto oziphendulayo lobudlelano bakho loNkulunkulu kuthi ukuthi ngesimilo sami ngibona laphana kule verse leyana uTimothi oqala ngo4 iverse ngo16 ngiyayithanda iverse leyana ukuthi lapha kangivulanga kwesindebele iBhayibheli ngoba no1 Timothy 1 iverse ngo16 singayibala okuveza sobala ukuthi umfundisi uSitsha ngayibala uTimothi oqala ngo4 iverse lika 16 lingayibala mfundisi 1 uTimothi oqala ngo4 iverse lika 16 uthi zinanzelele wena lemfundiso uthi zinanzelele wena lemfundiso hlala kulezi zinto ngoba ngokwenza lokho uzazisindisa wena kanye lalabo abakuzwayo le eskiwa ithi yona watch your life and the doctrine closely khangela impilo yakho kakhulu khangele njalo lana le mfundiso yakho eduzana kuza kunceda wena kuphinde kuncedela laba abakulaleleyo so ngezindlela ukufundisa iBhayibhili ukuphumelela kwami ekufundiseni iBhayibhili kuya ngesimilo sami kumele ngibe lokuthembeka lobuqotho ngaphakathi kwami
kuhamba ndawonye lesimilo sami. Now kungenzakala ukuthi ngilifundise iBhayibheli but ingayimfundisa for the wrong reasons, izathu ezingayisizo. Kumbe ngingabi lokuthembeka ekufundiseni abantu. So lapha mina ngibona ngazathi siyakhuthazwa ukuthi ekufundiseni kwethu iBhayibheli lapho asilibambeni kuhle ilizwi, sithembeke kilo. Lapho singazikhona abantu ostada labo uyabatshela ukuthi hayi lokho thanini ngikani ithuba ngeke ngiyekhangela. Kwenza ukuthi labo bakutrust. But ungaphonga uvala nje. Akuyona kahle. Yes. Kule zahluko ezimbalwa ingxenye singathatha ezimbili nje kuphela sidlulele phambili ezingathi zilukhunyanyana lezi zahluko. Kumele ukuthi nxa singena kizo lezi zahluko singene njani. Omunye lethu umcabango ukuthi nxa sihlangana lezi zahluko lezi kumele singene kuzahluko lezi ngokuzithoba. Kakhulu nxa singena kuzo nezi. Ake ngithinte ingxenye indinyana eyodwa bese siqoqa abafundisi. Kule zahluko like singangena eBhayibhelini lapho esihlangana khona kuExodus 9 indinyana ye12 lapho esihlangana khona le ndinyana ekhuluma ngobana uNkulunkulu wayomisa inhliziyo kabani kaFaro. Asosahluko esilula lesi. Njalo singakhangela futhi indaba incwadi kaSamuyeli oqala ngo6 sikhangela indinyana ye15 esihlangana khona le ndinyana ethinta ukuthi umoya omubi wavela kuNkulunkulu. Indaba yokuzithoba nxa singena kulezi zahluko ezinzima ile ndawo bani? Ingxenye esibuyele kunaphana mfundisi ekutheni njengoba ukuza kanje sike sakhuluma ukuthi isifundo ezidlule ukuthi nxa umuntu efunda iBhayibheli kumele azwisise lokho esingathi i-culture kumbe isiko lokulotshwa kwana leyo ndaba. Nxa sikhuluma ngendaba kaFaro lapho kuthiwa khona uNkulunkulu wayomisa inhliziyo kaFaro. Nxa ungabuyela usiko lokuloba kwesiJuda uzananzela ukuthi lokhu umuntu adecide yini ukuthi akwenza ngithi kuba sengathi uNkulunkulu nguye okuvumele kumbe lokhu ngingathi uNkulunkulu wakho ukuthi ulamandla ukuvala kumisa izinto ukuthi zingenzakala ngithi lokhu uNkulunkulu akuvumeleyo ukuthi kwenzakala kuba ngathi nguye okwenzileyo njengokuthi uNkulunkulu wavuma ukuthi inhliziyo kaFaro ibe lukhuni ngithi sekungathi uNkulunkulu nguye wayomisa kube ngathi uFaro nguye owomisa inhliziyo yakhe. So nxa sikhuluma ngokuzehlisa nxa sifunda imbhalo sithi thina kasingabi lokunye ingcazelo esilayo ngemuva ngapha engqondweni zethu ukuthi nxa vele ngichasiwe mhlawumbe kuye sengilapho ukuthi hayi ukuthi lokhu le vesithi ukuthi le vesithi ukuthi kanye dingisise ngidinge nomoya kaNkulunkulu ukuthi angincedise ukuchasisa lokuzwisisa sona leso sahluko. Tshuma, ukuzithoba kuthatha ndawo bani nxa sihlangana lezahluko ezilukhuni? Ukuzithoba kumbe i-humility i-foundation isisisekelo esokufunda siya phambili. Umuntu ocabanga ukuthi uyazi konke uzwisisa konke kakhulu yazi abanye abantu baye bekukhangele bekuzwela kakhulu bebona ukuthi bakithi umuntu lokazi kodwa yena ucabanga ukuthi uyazi. But singalanda iBhayibheli ngendlela yokuthi asizwisisi konke okuphathelene loNkulunkulu. uPaul azathi yena we see through a glass darkly. Ukuthi akula kufunda kumbe ungazufunda kungakanani ufunda ngayo iBhayibheli. Okungakwenza ukuthi ube lempendulo zonke ngeBhayibheli. Loba abantu bengacabanga ukuthi maybe you are a professor of theology. Akutsho ukuthi kulento eziningi ngoNkulunkulu uyabungazizwisisa. Okunye ukwengeza khona lapho nxa sikhuluma ngokuzehlisa ngifuna sikwehlukanise lokuba uncertain angithi ungaqiniseki. Ukuzehlisa kuchiyene lokungaqiniseki ngalokho umuntu akukholwayo. Nxa ngathi mina hayi mina ngiyazehlisa ngakusho ukuthi kangisakukholwa lokho okulotshiweyo hayi kumbe sengulahlele okulotshiweyo ngezindlela mfisa sikwehlukanise khona okhana
oloba lapha abeseveza ukuthi hayi ukuzehlisa nje umfundisi esisho lapha kuyisisekelo is the foundation of ukukholwa kwethu konke kumbe konke singakwenza ngezindlela kudingakala ukuthi nxa ufunda iBhayibheli ukuzehlisa kudingakala yonke indawo ekuphileni kwethu umuntu ozehlisayo uba layo indlela yokuthi aqhubekele phambili ngezinye. Siyabonga njalo nyananzela ukuthi ekuzehliseni uThixo uyenelisa ukuthi asebenze ngcono lenhliziyo elokuzehlisa lokuzithoba. Umoya engcwele uyavula ingqondo yomuntu ambule amaqiniso elizwi likaNkulunkulu azwisiseke emuntwini olenhliziyo ezehlisileyo ezithobayo njalo evuleke ukuthi uNkulunkulu asebenze ngayo. Tshuma ufuna ukukhuluma okunye singakadluleli phambili. Bensithi mina kulomunye umlobi olobayo uzama ukuchasisa ukuthi why uJesu wathi efika lapha emhlabeni wakhetha ukubiza abafundi ababe ngabagoli benhlanzi bengazange baye trainer kuma seminary ayekhona ngaleso sikhathi. Uthi yena abantu laba babe lokuzehlisa and ngenxa yokuthi babe ngalalwazi olunengi they had very little to unlearn. Wananzelela ukuthi nxa wayezabiza labana abalolwazi kunengi igabheji kwakumele uthaqala ikhiphe kibo bengaqalisa ukufunda. Sengananzelela mina ukuthi bakhona abantu abakhaliphileyo engqondweni ababamba iBhayibhili bachasisa iBhayibhili kakhulu abanye babe ngama scholars. Isilingo esikhulu uSathana abalinga ngaso ukuthi bagcine bephuma offside ngokungafuni ukulalela abanye abantu lezixwayiso. Esabatheni sike saba labantu abanjengabo Desmond Ford uthe sesifa mhlawumbe bese ngasekho la sebandleni ku sanctuary usafunda kunengi ngaye uye le Sabbath kuSamuel bakyoki. So isilingo sikhona sokuthi ngokuziphakamisa lokuswela ukufundiseka teachable spirit uSathane uyagcina kudonsela phandle kokukholwa. Siyabo nxa sifunda incwadi yabaseGalathiya ngo6 ivesi ngelika 9 uPaul lapha uthi singadinwa singaphela amandla ekwenzeni okuhle ngoba ngesikhatshana nje kumbe ngoba ngokwenza njalo siza kuvuna nxa singaphela amandla. Lindaba singayifaka njani elizwini likaNkulunkulu nxa sihlangana lezahluko ezilukhuni uthi singaphela amandla singadinwa singayingenisa njani ingasincedisa njani indaba yokungadinwa nokungaphela amandla ikakhulu nxa siqathanisa sihlangana lezahluko ezilukhuni elizwini likaNkulunkulu. Ngezinye indlela mfundisi okuvezwa lapha ukuthi nxa sibhekana lezahluko ezinzima kulula nje ukuthi umuntu abonge ukukhala athi ha kunzima lokho akuzwisiseki. So ke uPaul uyasikhuthaza ukuthi kasingadinwa ukulifunda ilizwi lanxa kungani akuzwisiseki kumele sithathe isikhathi. Kwesinye isikhathi abantu kuloko kuthiwa iBible study kumbe ukufundeni iBhayibhili angithi babonga upheruza nje umuntu abonga ufunda nje phezulu angagebi kumbe udiga deep ukuthi azwisise okujulileyo ngalo ilizwi. Ngezinye indlela ufana nevesi yaleyo John 3 verse 16 uthi xa wathanda ilizwi kangaka wanikela indodana yakhe ezileyo yodwa kuba lo lalo okholwayo angabhubhi kodwa abelani lokuphila ongapheliyo. Xa ungayithatha injalo ingxenye kayilamutsho kodwa nxa usudingisisa ukuthi kutshoni ukuthi uThixo walithanda ilizwe kangaka uthatha isikhathi laphana udingakala isikhathi udingakala ukubekezela. Yiko kuvezwa nguPaul lapho ukuthi kuze sithole umvuzo loba kuyini esikwenzayo sidinga ukuthi sibe lokubekezela sidingisise sidinge sibisi ngendlela ebalulekileyo. Kungikhumbuza umutsho wesikhiwa abawutshoyo okubana a faint heart never won a fair lady. Tshuma indaba yokubekezela lokuqinisela nxa sihlangana lezahluko ezinzima. Mina ngamafitshane ngathi ukuthatha isikhathi eside uhlezi phansi ufunda iBhayibhili uzama ukuzwisisa ipassage kumbe ivesi ethile asosikhathi esimochakeleyo.
uzathola ukuthi ngokwenza njalo ingqondo ingadlula phakathi kobunzima ukuthi izwisise olunye ulutho. Ulutho lwangikhona kawulukhohlwa lula. Njalo ulutho lwangikhona nxa suzuza information yangikhona, information yangikhona you value it. Ngoba ukhumbula isikhathi eside uhlezi phansi uzama ukuthi udingisise leyo information. Ikho ngayenza abanye besibona ngakuthiwa iPhD. Uthi ukuthi permanent head damage. Lo uthethe isikhathi eside bala ebhala dissertation ekhathazekile lala late khona kuyinto ngemva kokuqeda istudy yakhe leyana ikhanda lakhe liyabe lilokunye ongeke ukukhipha. Yes, so ngezindlela uNkulunkulu wavuma ukuthi kube lama verse angananzima ukuncedisa ababalayo iBhayibhili ukuthi akuke kube lezinye indawo lapha abathatha isikhathi bebala ukuze bengakhohlwa, ukuze babe le information abazayinika ivalue abazayithakazelela kakhulu. Umntwana use primary Umfundisi Sitsha abe sephiwa 1+2 athwale nzima ukuthi aphumele impendulo ka1+2 abe sekhalala athi hayi akulampendulo lokho. Akulampendulo kuthi ukuthi impendulo vele yabingekho yini. Kusho ukuthi kasoze afike kusike secondary umntwana yakhe. Ngakhalala eku grade 1 ahlathi kunzima lokho. Yiko kanye uvezwe isifundweni sanamhlanje. Ukhulunywa ngokubekezela laphana kuSambulo chapter 14 verse 12 futhi nananku ukubekezela kwabangcwele. Ngezinye indlela nxa sikhuluma ngokubekezela sithi thina impilo yona ngoba iyasifundisa ukubekezela. Kulezi ndawo eziningi lapho abantu abekezela khona umuntu yabekezele line elithukela engakwazi uzalithola yini. Abekezele line elumchovo engakwazi ukuthi uzawuthola uzagada nini. Kodwa ke nxa sofika eBhayibhelini abantu ababekezeli. Umtshumayela ngatshumayela afuna adlulise ihola abantu kabasabekezeli sebediniwe kudala. So uvezwa nguPaul lapha ukuthi ke nxa sizafunda iBhayibheli silizwisise siyakudinga ukubekezela. Siyakudinga futhi ukuthi sibe lalokho kuthiwa i-determination ukuzimisela. Ngoba kungela kuzimisela vele iBhayibheli kasoze lizwisiseke futhi asoze liphonga kuba lula iBhayibheli. Hayi kudinga ukuthi nxa sawulizwisisa sijule njengoba ngishilo uqala. Singaphonga ukwenza lokho kuthiwa i-surface reading. Umbalisi othile owayeqeqetshisa abafundi bezinga elingaphezulu uthi kwelilanga ebafundisa ngisho lokutshumayela ikakhulu nxa kukhangelwe izahluko ezingathi ezilukhuni elizwini likaNkulunkulu ubapha izinto ezintathu. Uthi ngifuna ukuthi ngiliphe izinto ezintathu ezizalincedisa kakhulu ukuthi lizwe ukuthi ilizwi likaNkulunkulu lithini. Okokuqala uthi bhalani phansi, lobanini phansi, ginqanini. Uthi kufanele uginqe. Okwesibili athi bhalanini, ginqanini, ginqa. Okwesithathu ginqa futhi. Ngezindlela kutsho ukuthi nxa ilizwi likaNkulunkulu lizasipha lokho kumele lisiphe khona. Kumele ukuthi abantu bangene bajule, bazimisele ukuthi la nxa behlangana lokunzima sokufanele benzeni, bakhuleke. Bavumela ukuthi umoya kaNkulunkulu uthungamele. Ingxenye kunye okwenza ukuthi sibe lemfundiso eziningi eziphephukayo ezigcwele emoyeni. Lezinto ezidonsela abantu khatshana loNkulunkulu yikungafuni ukugebha lokujula elizwini likaNkulunkulu lokubekezela lapho sihlangana lezigaba ezinzima. Ukuthi sengihlangane lesahluko esithile sengihle ngizithi lesahluko sinzima lezi senjiyana lazo. Ake ngikuphe umzekelo Tshuma. Ngiyakwazi ukuthi ingxenye awusoze uphendule ngokugcwele kodwa ngikuphe umzekeliso lo. Kwesinye isikhathi ngeke ngizwa amanye amatshumayeli omunye sithi hayi bantu nxa uyabungekho ku 144,000 ngithenga umzekeliso lo wangithi uyabungekho ku 144,000 uyabukhona kunenge elingela kubalo. Angithi ngase ngizibuza ukuthi lapha umuntu lojulile yini wenza ijustice elizwini likaNkulunkulu ngendlela asesiduduza ngayo ukuthi hayi nxa ngekho lapha nje bengilaphana. Uthini Mfundisi ngendaba yonale yokuthi ngibekezele ukwenzela ukuthi ngiphe abantu iqiniso. Sona haya lapha mphongo uthi wala bese ngidlu. Nxa sithena ungaswelakala 144,000 uzabe ukhona kunenge elingela kubala. Kuyabe kunganithwa ezulwini
kulama class amabili Yeah. kule special people Kule special class. le phovo Yeah, kunjalo. so khonokho vele sokuhle kutshengisa ukuthi imfundiso le ingabe Yeah. ivela Ngathi inqwele mitsha. Yes. Yeah. So hayi ngibona engazathi mina engingakutsho kulokunye ukufika engqondweni yami uchasisa lapha especially ama difficult passages leyana uJesu ekhuluma lesela la iphi futhi laleyana uMatthew 16 verse 18 uthi uPETRO phezulu kwale dwala nza kwakhe ibandla lami kwesinye isikhathi okukhanya ngani kuba lama difficulties kwakuyikuthi bona baba betranslator babevele mhlawumbe bele yabo imfundiso njengabantu abatranslate amavesi ngendlela yokuzwisisa kwabo hathi lokho amavesi avele yikho khona so nxa sicubungula kuhle amalokhoza amavesi even ona lawa anzima sibe lokubekezela ngibone ngani sigcina sizuzo kunengi kakhulu okusakhayo izimilo zethu ngoba indaba ekhona lapha ekufundeni iBhayibhili ukuthi ngifumana uJesu lo sindiso kumele ekuphile ecineni kwakho konke mina nxa ngifunda iBhayibhili ngicine ngisindisiwe akulazinye izizathu ezedlula khonapho okunye kwengeza ngakho mfundisi ukuthi iBhayibhili indlela elotshwe ngayo kalijonganga ukuthi lisiphe idlakuzane kulabantu abathi uma befunda iBhayibhili befisa ukuthi athole idlakuzane abesegijima levesi ethize la amanye angamuphi idlakuzane abese wakhahlela eceleni athi hayi lenzima hayi injongo yeBhayibhili ukuthi ikhulume lengqondo zethu ngoba injongo ekucineni kwakho konke ukusindiswa kwethu angento ukusindiswa kwabantu kulabantu abaningi abehlukanisileyo amavesi lemica ethize wagijima wadobha leyana laphana ethi zaphumelela akishima yathi ngizanivikela ngizakwenza konke lokhana kodwa kulamavesi lawa nathi umuntu kathathe isiphambano sakhe enze njani angilandele ngoba wabalo nalana abantu ngoba alobuhlungu phela alikuthwala isiphambano phakathi so ngizama ukuveza ukuthi nxa kuthiwa kudingakala ukubekezela kuthi ukuthi kulamanye amavesi esawuthi siwafunda angatsho angasiniki idlakuzane kangako kodwa elomutsho odinga ukuthi usincedise ekusindisweni kwethu ngizwa siba lokho yebo njengama amaJuda nxa babebala iziprofeti ezazikhomba ukuza kukaJesu eBhayibhilini kuTestament elidala isilingo esabakhona esenza ukuthi bagcina uJesu bengamamukele esebuyile bengamboni bengamrecognize kwakuyikuthi amavesi akhuluma ngoJesu ehlukuluzwa esifa esiphambanweni like uIsaiah 53 kongamavesi angani hayi Mesiya ohluphekayo ohlukuluzwayo obethelwe esiphambanweni kuchitheka igazi hayi ayisuye uMesiya babefuna uMesiya lamandla oza to overthrow amaRoma abesemisa umbuso wamaJuda njengesikhathi sabo sika Solomon so bona bathatha amavesi akhuluma ngokuza kwesibili kukaJesu uMesiya ebuya ngenkazimulo emkhulu ezenqoba bona lana amavesi bawa applya ekufikeni kwakhe kokuqala base bebona ukuthi uJesu kakathi kayenzi lokho so kuthi ukuthi kayisuye uMesiya simkhangelele so ikho engulandala ukuthi nxa sifunda amavesi kumele loba ekhuluma into engemnandi samukele loba ekhuluma into emnandi samukele bembone ngazathi ekucineni ngapha sokukhulunywa ngokuthi nxa ngibala vele iBhayibhili kumele ngidinga uJesu ukuthi kathi lapho uJesu ungaphi even ipassage yakhona ingani inzima ungaphi uJesu tracer uJesu usindiso lungaphi ngoba yikho esikudingayo kakhulu umthandazo ke umthandazo nxa singakhuluma ngokufunda iBhayibhili ngakwazi ukuthi lifunde kanjani singathandazanga
kulabantu ke abathi nxa ifunda ibhayibhili yakhona ukuthi idumela nje sengathi udumela kumbe inkomo kumbe novel yes kumbe novel hayi ibhayibhili ke ukuze silizwisise sike sakhuluma ngamaviki okuqala ukuthi ibhayibhili lashicilelwa ngokuphefumulela kukaNkulunkulu ngomoya oyingcwele ukuthi ukuze silizwisise futhi sidinga umoya kaNkulunkulu esimthola ngomthandazo ezinye indlela nxa ungathandaza kwenza ukuthi ngitsho leminye imibhalo ebikhanya ngathi inzima kakhulu nxa si-approacha ngomthandazo uNkulunkulu uyayivula nje engqondweni zethu ibaluleke icace angithi kube kanti lo moya oyingcwele futhi uyasincedisa ukuthi akhanyise eminye imibhalo yabe ngani ifihlekile kumbe yabe ngani kayizwiseki kuhle ibe lula ukuyizwisisa so ke mina ngibona umthandazo uqatheke kakhulu nxa siza kufunda sizwisise imibhalo yona esithi thina inzima ukuzwisisa. Mfundisi Tshuma, ingxenye ngomzuzu uPaul kwabaseKorinte bokuqala ngo2 verse 14 uthinta ukuthi okwakomoya kuzwisiseka ngokwakomoya. Uthini ngomthandazo nxa sihlangana lezahluko ezinzima elizweni likaNkulunkulu, hathi izahluko ezinzima kuphela kodwa ilizwi likaNkulunkulu lonke. Umthandazo nxa ngiwenza nxa ngikhuleka ngingafunda iBhayibheli, it's an admission that I need help. Lapha sengilanda indaba yosindiso, sengibala ngoNkulunkulu engeke ngimzwisise ngokugcweleyo, so sengidinga amandla avela kuye ukuthi angenze ngizwisise, ngoba laphana kuthiwa isitha lapha ukhona obhalayo othena isitha siya control imicabango yomuntu bese simnika ingcazelo ezingayisizo. So njengabantu kumele sazi ukusilela kwethu ukuthi we are finite and impilo zethu azelulekanga. Yes, silokusilela kwethu, siyawadinga amandla ikakhulu nxa sifunda ilizwi likaNkulunkulu, siyakudinga ukuncediswa ngumoya oyingcwele ukuthi sizwisise. Siyabonga sitsha ngoba 30 imizuzu nje 30 ukuthi ngangagoqa nje ngamafitshane isifundo sesanamhlanje besijonge ukuthi sisivezele ukuthi yebo kungaba khona eminye imibhalo ethize esithi nxa siyikhangela sibone sengathi kayizwisiseki. Esikutholayo ukuthi ngokuzehlisa ngokwethembeka embhalweni njalo la ngokukhuleka imbhalo yona lecina isicacile siyizwisise njalo ngokuthandaza siyavula inhliziyo zethu ukuze uNkulunkulu abone ukuthi sijongeni kuyini esikufisayo. Xa sifisa ukuzwisisa kusho ukuthi konke lokhana okusemuva esingathi na at the back of our minds siyasilakho lokhana uNkulunkulu uyakurabha ngomoya oyingcwele asiphe ikhasi elitsha lokuzwisisa. Siyabonga. Kusho ukuthi kunye ngutholayo lapha nxa sigoqa isifundo ikubana nxa sizangena elizweni likaNkulunkulu ingabe sifunda lonke ingabe sihlangana lezigaba ezinzima kuqhakathekile ukunxusa umoya oyingcwele ukuthi usithungamele. Siqale ngomthandazo sinxusa umoya oyingcwele ukuthi uthungamele njalo sivume ukulalela iqiniso likaNkulunkulu bese sivula inhliziyo zethu sivula ingqondo zethu ukuthi uNkulunkulu akhulume lathi singangena elizweni likaNkulunkulu silezinto zethu kodwa sizwe uNkulunkulu ekhuluma lathi ngelizwi lakhe bese senqabela ukubana sichasise ilizwi likaNkulunkulu ngendlela enjani engasiyo sisabalale sigijime ngendlela enjani engasiyo. Ngiyabonga Umfundisi Tshuma, ngiyabonga Umfundisi Sitsha, siyabonga abalaleli ukuhlanganyela lathi kusona isifundo. uNkulunkulu alibusise aliqinise abelana emakhaya abelana lapha likhona. Siyahlangana njalo kusifundo esilandela isifundo sokucina kuyona likota. Umfundisi Tshuma uyasikhulekela. Asikhulekene. Babo sezulwini siyabonga umuso ongaka wokuthi sifunde ilizwi lakho. Esikucelayo ukuthi lesi sifundo engani ungasigcizelela enhlizweni zethu kube isifundo esiza kwakha impilo zethu bese silungela umbuso wakho ozayo. Sikhuleka ngegama lika Jesu Kristu. Amen.